Kan Education Minister Puma Thana chuanin tun hnai loka question paper sveihlo mai chungchang kha statement ron nei dona in clear ang To Speaker, hello me. Kumin sanghi somni pali MBSE noya board exam kai noya subject pakhata suggestion le exam zona inang tamlutuk awanga he house om taka official statement siam angai ta hi School Education Department le Mizoram Board of School Education MBSE chuan poi kan ti tak zet ani MBSE hian board exam te hi angai poi mo in kum tam tak ton thriat atangin film khur takin exam he board sai thina printing press atanga zona siam sa pu dru omlo na turin state board dang te poin anti ve theu angin Mizoram pona achut na hi tho thin ania Mizoram chunga exam center sanga him taka athlen theinan district headquarters tina MBSE officer tingein an semdara district headquarters thewatangin center superintendent ten an mani ngein an lama an khuatheu police outpost ta emo police duty omna munna emo him takin exam chung zong von thin ani center superintendent te hi zia ka inkai soina dan pe kan ni ba ka uluk taka silfia thin an ni bok exam chana le khapek answer sheet zong hi number lem code pek vek ani nuwa exam chana endik tu examiner nena tu chana nge ti hriat theilo turin pek chua ania exam chana endik tu examinerin an enzoa exam chana ennon tu scrutinizer kuta alud le a chumi nuwa po ennon le ani thin result pe fel nuwa po film khur thu la a no pang ti thazual engamo zan te chana chu Zirtirtu thanbik te ennon ti le thin ani both exam atana zona siam question paper setting le endika lo thlet film moderate konga MBSE hi a film khur ema principal emo headmaster head of institution tenhen atangin Zirtirtu thokray to rin tlak le ming thate la khomin mo phurna la theitur Zirtirtu ming achop chuaka an zing atang hian zona siam tu tur le endika lo thli film tu te chu athlang chuak le thin ruat an ina lekha appointment letter po an na chu thuruk von ngai thil ani thu le dan an bo chiata shrem ani thei dan thlengin tarlan thin ania kai soina dan zia ka pek fek thin ani ba ka moderator te hian ming ziak signature pethlapin dan zom tura intiam kamna anei le thin ani zona thlifima endik tu moderator te hian MBSE officer ngei an na hian thok thina pindan sanbik siam sak anni zia ka in kai soina pe kan ni ba ka mimala hriat fia thrilfia anni boka chumi hnuwa chau chuan an na hi an thok tan thin an tho chung zongin MBSE officerin an vil chota an ha thona lekha te hi ni tin na an tho tan donin controller of examinations ne na tanga pek chu thin ni in tlaya lak khom le zia thin ani an ha thona kai hnoi thil engma lak chhon emo hon phal lak chhu emo hon phal ani lova an zia chin na rough sheet zong po bol ho boma pai phal ani lova an ha thona lekha zinga thil tel vek thin ani in result chu atanga thathum nuwa tiral ani chau thin heti khopa MBSE a film khur chung po a zo na thli film tu te zinga me in exam atana man tura zo na an thelu chu azirlai ten hena suggestion atana alo mang tamai hi poi kan ti tak zeta sarkar na thok in kai soina dan kaltlat ani ba ka na taka sim theina ani March niria changhi somni pali tlaya HSLC exama social science subject a board exama zo na lo chuak thei omte rin lok na suggestion ang chau ni si board exam zo na nen na inang de vek chu
government Mizo High School Zirtirtu pakhatin azirlai te hena apek thu social media adarti hriat ani vele MBSE ho tu ten ma an langala he thil hi government Mizo High School zirlai pakhat hena tangin achuak ti hriat ani nuwa MBSE chuan Mr. President government Mizo High School headmaster le Zirtirtu inham noi niarin chu kongalin thu zo fia ani a zirlai no pangte po thu zo fia le ni in government Mizo High School Zirtirtu hian suggestion chu alo penge ani ti fin fia ani ta a he Zirtirtu hian no pang zirna chaklo big deuh then khat a shana zirtirna special class nei puin suggestion dar chuak ta hi pe in zirlai te hian an lo ziak thloma zirlai ten an lekhabu draft book suggestion an lo zia thak po evidence satan kol that ani social science subject suggestion dar chia malang hi uluk taka chui ani nuwa nasataka dar ani lo hlau ti hriat ani a achuana school no pang point an nei vek lo ti kan hria a zirlai then khat special class culture ti hi an kal vek lova akal te po hian an lo ziak thavek lem lo ti te po hriat ani ta zel ani he thil thleng ngai to hian minister hovin ni kwa thathum sang ni som ni pali in rin ni le ni som thathum sang ni som ni pali pathiani khan emergency meeting nei to in sarkar chuan angai poimo zia chuan angai poimo in zia lo ati tak zeta voina examination committee an thunghom hal dona hemi paper b ka malak chunzom dan tur an ngai tuang MBSE noya class 10 exam hi chu routine pa nga yangin alakal chunzom don ani hetiang thil dik lo laka hian sarkar thik thu a chethin le a tun hnai mai kumsang ni som hi pakhat po khan he aya boina te zo ka po amo phurtu Zirtirtu chu suspend aloni to in achunga action lak ani dikhlel taka social science subject da suggestion petu Zirtirtu hian sarkar na thok ani anga sarkar dan azom lo awangin achunga action lak hal ania ni som thathum sang ni som ni pali khan CCS classification control and appeal rules saz ko somruk panga mangin anha atanga cholai lok tir suspend hal ania hemini vekhian MBSE lampoin police station a FIR an thelun hal ani school education department lamin disciplinary proceedings po alasun zumang he thil thleng hi apoi kan ti tak zeta suggestion petu ngei po hian hetianga borok omle mi te ngai ven ani don ti khria sela chuan ati kan ring haulo zirlai no pang suggestion lo dong tu te hi kan dem lova chui zuya zui zel po kan tum lo Zirtirtu sang chuang omkara zirlai te hena zo na lo soi chuak tu mi pakhat hian Zirtirtu dangte nina atar lang lo ti hi mi puiten min lo hriat sak turin kangen tak mewa hetianga Zirtirtu te za omna ti mel hem tu laka hian danang taka malak kan tuma hundanga po khau takin ma kan la zelang a Zirtirtu puiril runa tak takanom ti kan hria a kan khongai tak zet ani kan Zirtirtu te hi kan laring zo to ka kumdanga board exam a po kan ring chunzom zel don ti he hau zom takhi ka hriat tir ani o speaker kumin MBSE noya board exam zo na chungchanga hriat thiam lo nei Zirtirtu te le nu le pa te anom nual awangin he hun hirem changa lak kadua Mizo zirlai ten National Achievement Survey nas sani le som pasaria rampum chorwal kan phak lo awang tele rampum huap exam dang JEE le NEET a kan ti thattok lo awang ten Mizoram Board of School Education MBSE chuan exam kalphung tlemin herdang lam trulin hria a tunma a knowledge understanding and application tia kan hriatin ba ka khan higher order thinking skills HOTS manga zona kalphung scheme of examination and question design to kumsang ni som bakwa sani som ni academic session atanga man turin MBSE chuan siama
he hot zona hian atumber chu zirlai no pangten an zirlai vong bai hat ngot lova an hriat thiam lo dan te chu atum ani hetianga thil thar man ani dona wang hian MBSE chuan hot zona chungchang in Zirtirtu training hi district sang som pakhata August ni som pathum sang ni som pakua tanga November ni som hi le pahni sang ni som pakua thleng MBSE hnuai affiliated le non affiliated school zong te tan abot seya training hi avain voi som ni pathum lai nei ani to a kum sang ni som ni exam atangin subject tina tel tran ania he a subject a zerin zo na pum puya tangin za a som atanga som thum vel zel tel thin ani National Education Policy NEP sang ni som hi poin zirlai ten an zirlai hringot lova subject bol thum man tir le chik taka ngai tu na man thiam tir angai poimo em a chumi pachuak theitur zona siam chu angai poimo hle MBSE chuan hot zona chungchanga training abot sai to na chungin in tuai tharle nan training on capacity building of teachers in setting hot question ti thupui mangin district zonga MBSE hnuai in ziak lut lo school te tan training abot sei le a he training hian April ni som pariat sang ni som ni pathum atanga May ni som pariat sang ni som ni pathum thleng a o ani hot spanga zona siam hi tun haya kalpui thar ani mai lova kum sang ni som ni atangin subject tina tel tranin kum tin ti chhozel ania tarlan to angin hei hi zirlai no pangten an thil zir an man nan le chik taka an ngai tuana an man thiam na na duan ania kalpui zel tum ani kum masalama zona chuak lo atanga in buat sein omzia ani to don lova zirlai an hriat thiam dan endik ani chun zom zel zokang hei hian kan zirlai te quality asiam tha in state dang te nena khai khin poa zirna lama te na asang zonga min kalpui zel kan be sei tlat ani post speaker class 10 board exam o make a suggestion in pek chungchang a sarkarin ma alak dan le question ron chuak chungchang he hau zom taka official statement siamin phalsa ka wangin kalom tak zet ani kalome le alo me ole tuna chuan financial business a kan kal to